Haga jingle kai ICC Cricket World Cup habreng ke Pakistan, Persia ikan Netherlands. Haba pai syakane ke jingle kai ke Pakistan galala bat pelim ikan Netherlands da pra peway runs. Haga ni ke jingle kai ke Pakistan kala tip nengkong bat galala bat kamai hadu ars pa pra penriu runs bat hab barok ki wicket na ki sau pew kuntai over. Bat kan Netherlands kalala bat kamai tang ars pa sun runs bat hab barok ki wicket haki sau peway over. Haga jingle kai Saudi Pro League habreng ka Kenhun u Benzema ka Al Ittihad, Persia ya ka Kenhun u Firmino ka Al Ali. Haba pai syakane ka jingle kai haga kela step ka Al Ali kalayo bat penkhi jar nengkong kata haga menit ka balai peway lengbo Fran Kesi. Bat dele magane ka Shigul Omdon shoot ki bala bat penkhi jar hadu bokot ka kela step bat kumjuru hadu bokot ka kelamin. Haga ba ka Kenhun u Firmino kalala bat pelim ya ka Kenhun u Benzema dai wailanan. Bat leng bagane ke jing job ka Al Ali kala kiu hadu lai kerdan kata naga kerdan ka bapra sya ka kerdan ka basan hakami ke ken point. Haga wei par ke jing le kai Saudi Pro League habreng ka Kenhun u Cristiano Ronaldo ka Al Nassr, Persia ka Abha. Haba pai syakane ke jing le kai ka Al Nassr kala yo shwa bat penkhi jar nengkong tang haga minit ka balai lengbau o tawyo. Bat ya ka bol lai rapen bu dau Brozovic. Bat haga minit ke baar pewpra ke Al Nassr kalau yo yang mentep ya ke gol ke baar lengbau Talisca. Bat ya ke bol lai rapen bu dau Sadio Mane. Henry tang haga minit ke bapra kata haga minit ke balai penriu ke Abha kalau yo ya ke penalti. Bat ya ke ni ke penalti la kenjat dau Sadgur. Haga kela minit ke jingle kai ke long Maria khai haga babaro arteli ki Kenhun ki klemla bat penkhi jar hadu ke kendai pe minit. Bat dei haga additional minit kata haga minit ke kendai pe plus R. Ka Abha kala yo batep ya gol pedia khai lengba utoko e kambi ubre player nakari Cameroon bat dele magane ga gol baro arteli ki Kenhun kia khai da mar ar gol hadu bukot ka jingle kai bat lengba gane ki jingle khai ka Al Nassr kala kiu sha ka kerdan ka balai hakami ya khain point. Aga jingle kai Indian Super League habreng ka Rauglas Punjab, Persia ka North East United. Haba pai sha ka jingle kai jongine ki arteli ki Kenhun haba sedang ke kela step Omdon ki bala bat penkhi jar bat dei haga minit ke basau peulai ka North East United kala yo ya ke penalti. Henry u player nagari France u Romain ula pensebe ya ke penalti haga ba goalkeeper jong ka Rauglas Punjab ulala bat telakam ya ke penalti. Bat dei haswa ban kot ka kela step kata haga minit ke basau peusan plus iway urang tep gol jong ka North East United u partip gogot uli ban tep ya ke gol ka beningkong haga ni ke jingle kai. Bat ka deru ka gol ka balai ka jong u haga jingle kai Indian Super League menta ka samoi. Haga ba uli ban tep lai gol nagi lai teli ki jingle kai Indian Super League ki jong u haga ni ka samoi. Bat haga kela mit kata haga minit ka ban riu peulai ka Rauglas Punjab kali yo ban tep ya ka gol penya kai lengbau Melroy Melwin. Bat hadu bukor ka jingle kai baro artri ki Kenhun ki ya khai damar shigol. Bat leng bang ni jingle khai ka Rauglas Punjab kala yo ban khot ya ka point ka baningkong haga ni jingle kai Indian Super League. Kan ba ka North East United kala kiu sha ka kerdan ka balai hakami ya khain point.